Assalamu alaikum туғандар. Жаллабад ат базар 17 июнь saat 7 болып қалды ертеңгі. Ат базарда шундай суыз ат базар болды. Шерде өспірім сатылып тұр азыр. Шоң қарайыншы туғандар. Көзі башы бары жақсы екен бірақ. 81 болды өлекі. 81 болды үш. Бұдан шықма бұл? Сорлары бары жақсы екен. Ат болса чырайлы ат болды екен жануар. 81 болды. Минги қылып үйретіп қойдық бұны. Шында қыдырып жүрерден бір 2 saat. Но аттың чырайлы үшін семіртіп бағып қойып тұр. 130 000 кемі бар деді. Қаншаға түшкен дедіңіз? 107-ге түшіп тұр. Емі пайдасын берер еткесіңіз. Қанша өрдіңіз әкем? Қанша өрдіңіз? 100'ün pasında desem bolmadı. 100'ün pasında болбойт деп тұр. Өзі 107-ге түшкен екен. Өзі 107-ге түшкен болса 100'ün pasında болбой қалады. Мына шу кәватасына жаңа сыйдай қой бұл. 75 000 болып тұр. 70. Жашын білесіңіз бәка? Жашын білген жоқпыз. 75 000 ге байлап тұр. Ака бері бастырып қойың бір. Жашы қанша ака мұның? Үшті болғат. Үшті. Тиыны ше? Тиын 70 000 бері өтем. 70 бері өтасыз? Bir нар бастырыңыз ака? Көрелісі бір? Басқанын? Жаңыр өтшеге. 70 000 бері олададыр. Оп, содан арды берсін. Қоша беріңе мазасын сәке. Мына шындай шәрелерін іздегендер көп болатыр шындай, көріктілерін. Атқылатыл әмдегендер. Бұл әкем не, құнағым бекен? Күшті болып қалды ба? Күшті болып қалды да? Болды азыр. Тиыны қанша екен әке бұның? 130 000 кемі бар. Жақшылы кемі бар, а? Кемі бар. Кішіне екен кемі. Телефон айтып жүріңіз әке? Вот жануар яман бұқшы ойдалады қой бұй? Полный привод оқшайды бұл? Телефон айтыңызшы? 0776 Қанша? 37 36 84 37 36 84. Нар бері бір бастырыңызшы, бұқшы ойды алдырыңызшы бір? Қанша жануар? Құрыштай бар екен бұл? Бұның басар жолын білбесе керек деп аттым әлі ме? Құрыс екен әм, бір қақыңшы болсын? Сәкін. Болды. Бұңға бір шамда қайрақ шопыр керек екен бұл. Шалпиған шапыр бойды екен бұңға. Şu Karakaşkan darda şu ulağı var eken bu canvarın. Nar burçu? Nar bir bastırıp koysa reklamanı kılaylısı bir. Sekin. Sal baş ver bir ne meğlat eken de bu adam tanımaydı kuşuydu da bu canvar. Üstündeki balon da koyuyor bu. Yakta soda olup kaldı. Şu atın egesinde soda oldu. Ben attığı bir süre göstereyim öğrenin. Yaşa kaç eken bunun? Geri vursun. 4 aslı eken. Boyu kaça çıkat? Boylu eken bura. Şu 1.65 çıkatı. Ulağı garanti eken bunun. 25'inde karalmada ulak var eken. O
Oşelik aparıp çağıp görülür. Deydi hazır akam. 170 bin kemi var akam. Boylu canavarın. 170 bin kemi var akam. Az nar жақында mı orus var ekan. Şu orus'ta görsöp turayım. Soğuda oldu nar жақта. Soğudası toplasa hazır surayız. Non, mon tıyın aytın non. Taşı kaç ele? Ballar var da bu. Ha şunun balları var. 5 kaşka ballar var. 5 kaşka balları var. 175 bu. Aksızda kuda kalasa 7 parçak tartады aksıdan. Şunun balları var ekan. Gözüm vereyim mi? 4 yaşa çıkarıp. O. 2 yaşar var. Non tıyını kança laka? Sodan artık kut turayım ben. Aysin. Non tıyını kança? 150. 150 bin. Telefonu ayıp koyun da. Soda oldu da satılıp ketkenden kalğanı. Çın bu? 504 binen 99 95 95. Aksı da oldu. Ne olur la? Ha, 100'den göre işte. Ama cazlar duruşu şu. Kökrekler tuyakları şu. 91 degen tabrosu var eken yerde. Niyakta çirellisi gelip kaldır koy. Öte körplüsü. Soruların görülüp canlarını. Başka oğlan tartıp durayız baka. Mingi'ye üretip koyup bir canlı mingi'ye. Başka oğlan görülü. Gözleri alayat canlarını. Tuyakları var taza. $220 kemi var ekan. Kulun için buzdu bu. Buzda kulun için. Güzgü. Kulun için buzdu. Hazır keldi atayı oşanda. Bundan öttü. 220 bin kemi var ekan doğanları. 220 bin. Telefonu aytыңызчы. 0777 менен 80 89 05. Дагы экинчи номер. 0554 99 00 99, а? Кайерде болот эле бул? Салават эле болот, а? Тайгарада болобу? Шаарда болот. Салаваттан алып келип кеткен туугандар. Келип көрө тургандар болсо, спутникте болот экен. Азық ордон аркасында. Кенебайлы айтып кой. Ошо жакын ортодо болсо шат келип көрүп койлу. Чүчөңөр. Элдин баары карап калды го келгенде. Канча алдыңыз өстүрүмдү? Сыгылдам. 65 калдыңыз. Арканы алса карап коюң да. О, ушундай. 65 болду ушу. Кунан. Elu aldınız bakalım o? 56 bin. 56 bin oldu şu öspürüm. Ulan. 56 bin. O şakta beyler de aralap duruyorum. Soda yok. Şöyle bir beyge canı cip payladı o. Buna canı cip oldu. 108 yarım soğum. 108 yarım oldu. Öte takşığa koydu bu kılar. 108 yarım. Daha kaydalap koyun. Jetimiz 8 bin belli olup duruşun kadar onlar. 78 bin. Bu da soğun vakende semirtirip ağa koytur bundan.
78 bin. 80 bin oldu o. 2 bin koş durusunda 80 bin oldu. 80 bin oldu. Soda жаңылы başladı durayım daha koşu öğretken üstüne. Üstüne koşup kete öğretken hem sekin. Yakta şöyle köktülür turattam o canavarlar. No bir. Kötün soğuk okşaydı var daha. Buna iki çalat. Kaçan çıkarttı? Bugün hazırlay çıkart. Hay. No жерді беге 101 bin berip tur hazır. Ар жаққа сода oldu. Бирок анга болбойт дейт. Анга болбойт бирок дейт. Жаңылы башталды да сода. Oldu başını satkan жоқ, отура бериң ака. 70 бинден башталды эле. Şu bayağı 70 binden başladı ele. Yaş nerede aка? İşte 73'e çıkıp tura. 3000 koşuldu durup. 70 binden başladı ele şurada. Şu 75 binden 2000 koyup verin dep turardı eкен. Dediğinizden 2000 so'm koyup berip koyun dep. Dagı жаңа at girip kaldı eкен deyin desem жаңа at yok. 87 oldu mu 4 ası. 4 ası. Жерді 87. $87.000 malga koyga olur edin. Öyle. Dilek olan bir vurup koysun. Kança verdiniz? Kança verdiniz kagatta? 80 bin so'm. 80 bin so'm. Yaşı kançalar o? Kagat 3 ası. 80 bin so'm berip tur. Эми калганын кош баштay берет экен. Бирин baştalgıs ba. 80 bin boldu.